جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون سویس بوزید آو سوچ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہ اتپیز ساروی بروٹ تصدیق سوچ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور اولئک هم المتقون اور اب دپن کی مئی کیا پرہیزگار تو تقوی گزار آخ آیت مبارکہ میں امیائی نوزل شان اسمت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور بیاخ آیت مبارکہ میں نوزل شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سبوئیر یمسات رب کائنات فرمو أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون یہ آیت مبارکہ دی گئی نازل بشان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی تفسیر دانوں فرمو یہ آیت مبارکہ دی گئی نازل علماء فرماما یہ دی گئی نازل بشان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو بے شمار آیت مبارکہ گئی نازل بشان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ متعلق کیسی یہ انسان پنن پان پنن مال پنن جان پنن اولاد پیش کر در خدمت جناب حضرت رسول کریم جہالیت کس دور اس اندر یہ ساتن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نازیبہ کلام چکرا بشان حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ام ساتن چو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یم کلام بوجت پندس مالس تک دیوان یہ آئی چوز تک دیوان کہ حضور علیہ السلام سے خدمت اسمدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آو درمیان محبوب علیہ السلام مین مویل حضکر چوین شان اسمنزن گستاخی یعنی تم کر تم کلام یمن چوین شان اسمن شبہان کے علی صدیق آپ نے کیا کیا مصطفیٰ میں نے اس کو دھکے مار کے باہر نکال دیا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو آئندہ ایسا نہیں کرنا آئندہ کے رسم یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ تو محبوبہ میں نے تو دھکا ہی دیا اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا برداشت کون حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی پنن مول تو تھونو تم ساتن مجہوز نظر کے یا پنن نیچو تو تھونو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ملحوظ نظر کا جنگس اندر یا جنگس من لڑان گو اور پنن نیچو او تلوار ہی نے زدست تلکائی حضرت رسول کریم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او پنجس نیچی سنجس تلوار سنجس زدست تلکائی یہ ایمان ہم امسی نیچی فرماما ایک دوش کلام کرا ایدی وہ چوش پنن نیچو دنو بابا ایک دو بکر افرد ہی جتار پلارن مگر چاک تم ساتھ میں تلوار دل میری چوئنی رویس کو نظر دل میں رمنا ایچو مول میں تروما کی علی حضرت رسول کریم سن یار وہ چوش حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنو بیٹے تم نے تو باپ کا لحاظ کر ہی دیا لیکن اگر سن میں تلوار دل تم ساتھ نہیں ہے بکرہانے یہ خیال چشک میں نیچو بدا بھائی کی چشک استاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا تو کرتا کیا دنو میں یہ نہیں دیکھتا تو میرا بیٹا ہے میں یہ دیکھتا کہ تو مصطفیٰ کا دشمن ہے میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا یہ اس ایمان یہ اس محبت یہ اس حضرت رسول کریم علیہ السلام سے اٹیچمنٹ تو وقت کیوں میں نے عزیز ساتھیوں میں نے جوانوں میں نے دوستوں تو رفیقوں یہ نبی اسوید یہ نیائی محبت کرن اور صحابی آئیس
یمہ یاری آس یمہ وفادار آس مے ون تمس محبوب علیہ السلام پہ ون دن میان یار سارنی ہند احسان وول مے نک مگر چون حکم نہ والد کی چون والد در روز محشر ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ. تو وقت کیوں میانو عزیز ساتھیو یہ محبت یہ واہلانہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کرن بیان دمائی خلافت اس پر دیئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دما ام پتو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روز کیوں گسا چوری چوری ایکس آماد پرمائی نش پتو اس تمس کران خدمت کیا اس کران تمس سوری چیز تھوان چھلت چھکت پلو باقی چیز بانوان سری چیز ایک دو کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس خیال اما فاروق اعظم کچھ چکا تھا فاروق اعظم کچھ چکا تھا فرمایا مجھے کہ آما ماج کران خدمت یہ صبح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ امیس نش گو مل مالی نش اج وچھک تم سارے کامے کریمات یم فاروق اعظم کرن اوس سبحان اللہ اج وچ فاروق اعظم تم سارے کامے کریمات یم فاروق اعظم کران اوس دویمہ دو یل گو اج اوس بیٚیہِ یہ ووت وۄنۍ ہنا امہِ کھۄتہٕ سُلی پُرٕے سیدنا فاروق اعظم دوٚپُن پوٗچھا خبر أتھۍ ٹایمس کیٛاہ یِم حظ أتھۍ ٹایمس یہِ ووت امہِ کھۄتہٕ سُلی ییٚلہِ امہِ کھۄتہٕ سُلہِ ووت سیدنا صدیق اکبر ووت امہِ کھۄتہٕ سُلہِ سبحان اللہ سیدنا صدیق اکبر ووت امہِ کھۄتہٕ سُلہِ ییٚلہِ سُلہِ ووت اتہِ وٕچھن یِم تمام کامہِ کرِمژ أمِس آو نہٕ وۄنۍ موقعہٕ یِم کامہِ کرنس فاروق اعظم گوٚو حٲران فاروق اعظمن کوٚر وۄنۍ دۄہس انتظار سبحان اللہ تم پوچھا یہ کچھ چھُ مےٚ برٛونٛٹھ یوٚت یِوان ییٚلہِ رات کیُتھ گوٚو ییٚلہِ وۄنۍ راتُک ٹایم ووت دۄہس کوٚرُن انتظار ییٚلہِ راتُک ٹایم ووت اتہِ وٕچھُن سیدنا فاروق اعظمن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امل ماجہِ کرن خدمت یس آما یس موج آما چاسن یمس ماجد بینائی چاسن خلافت اس پر بیت وقتک امیر اسد امیر المومنین اسد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکس بڑ ماج خدمت کرن امسین پان چھلن امل پلو پشاک دیون اللہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کر کوشش دکھن مجھے بھی پتا نہیں تھا مجھ سے سبقت لینے والا کون ہے تو میں نے سمجھ لیا صدیق اکبر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلافت بروٹ یہ اقتدار بروٹ یہ ات ممبرس خسن بروٹ اس ات پنس پنی تمیم صدر اتو سارنی یم بچی یم از پنی ژھاو انن یم دِوان حضرت سیدنا صدیق اکبرس دپان ٲسِس اے امیر المومنین سانین ژھاوجن ہیتو دود فرماوا امیر المومنین صدیق اکبر سارنی ژھاوجن دود ہیوان پتہٕ اوس یمن بچین دِوان ییٚلہِ وۄنۍ امیر المومنین بنیو ییٚلہِ وۄنۍ وقتُک خلیفہٕ بنیو ییٚلہِ وۄنۍ وقتُک حکمران بنیو یمو کوریو ترٛوو ودُن یمو ترٛووُس ترٛاوُن دوٚپُن وۄنۍ کتہِ وٕچھِ امیر المومنین صدیق اکبر اس کون وۄنۍ کُس دی سانٮ۪ن ژھاوجن دۄد ہٮ۪تھ اللہ أمِن گٔے پننہِ جایہِ خیال یہِ بنیو وۄنۍ امیر المومنین أمِس ما گژھِ وۄنۍ ہتک ژھاوجن دۄد ہیوٚن اللہ أمِس آیہِ یِم کورِ یِم لۄکچہِ لۄکچہِ دوٚپُس اے صدیق اکبر راتھ تام اوسُکھ سانٮ۪ن ژھاوجن ژٕ دۄد ہٮ۪وان وۄنۍ بنیوکھ امیر المومنین تہٕ وۄنۍ کتہِ ہٮ۪کہِ سانٮ۪ن ژھاوجن دۄد امیر المومنین ووتُکھ سیدنا صدیق اکبر دوٚپنکھ میرے کردار میں کبھی بدلاؤ نہیں آئے گا یِتھ پٲٹھۍ بہٕ امہِ برٛونٛٹھ اوسُس تُہنٛدن ژھاوجن دۄد ہٮ۪وان امیر المومنین بٔنِتھ تہِ ہٮ۪مہٕ بہٕ تُہنٛدٮ۪ن ژھاوجن دۄد سبحان اللہ گال گژھم نہٕ ہتک گژھم نہٕ بہٕ زانہٕ نہٕ یہِ کیٚنٛہہ بہٕ چھُس امیر المومنین تہٕ بہٕ کیٛازِ وٕچھٕ تُہنٛدٮ۪ن ژھاوجن دۄد اللہ لیکن یہِ کٔر نہٕ گال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیٚنٛہہ اے میٛانیو یارو یہِ ٲس سخاوت سیدنا صدیق
اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ شجاعت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ محبت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اے میانو یارو، میانو جوانو، میانو بزرگو، یم ساتن مال دنچ ویر آئی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوا یہ گو در خدمت جناب محمد رسول اللہ. انوری چہر وری چوسن مال مگر اموری وہ حضرت سیدنا فاروقی ازمل ہنا سوری پین مال ہنا زیادہ پین مال. یہ اس کوشش کرا بگت سابنات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مگر ام نبی اموری دمب امس مال یہ موری قصب سیدنا صدیق اکبر ازبروت کیا جی میں چھو زیادہ پین مال وطمت فرماوا یلی گل در خدمت جناب محمد رسول اللہ. ام بروٹ چھو حضور الزہن کے سوال کرمت یور کیا عنوت گئی کیا تھوبت مگر یہ اموری فاروقی ازبز کو خیال نمون بگس آج سیدنا صدیقی اکبرس نیکی نمال بروت امیز کو گری خیال ام تو نصف مال نصف تھون گری ام دو پر سوال جناب محمد رسول اللہ. دنا ایمان امیر اے فاروقی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں منتی اور کوتا انت گر کوتا تھوت اور وہ سیدنا فاروقی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنا ایمان محبوب علیہ السلام میں حسطہ میں گئی نصف مال نصف حضور میں چینل دربار اسم یا رسول اللہ. فرماما ایک اسناس مزاو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امیسی کیسا گئی عصمتی چھن سوری برمدکات ایک پھیلس ایک بچس ایک تمام چیز یم ترین برونکن پیش تین جناب رسول کریم ایون کی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چکے لبی پاش دیما امیس وزگر واجن کیا چک سانا میانی سردار مین نبین چمال چھوڑمت میر محبوبن چمال چھوڑمت وین کیا چک سانا اے یار اے نبی سنی وفاداریت لبی کیا چک پاش دیما نفسی صدیق اس ایک دو دیون جامس ٹیب دیوان تجم سزن اتھم رب منز یا سزن چھو چھانات کیا چھوئی کروں دبن یہ بھی نبی کے دربار میں لے جاؤں اللہ یہ سزن تطلن اتنی مندر خدمت جناب محمد رسول اللہ. اے صدیق کیا وجہ دبن خبر کوئی جنگ از مالک ضرورت میں رسول خدا خبر کنی جنگس مانا کی مین محبوب ضرورت اللہ یہ سوری تلن کوروات نور حکمت یہ وہ در خدمت جناب محمد رسول اللہ اور وہ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن ایمان نبی سے وفادار نبی سے یار نبی سے معیار نمانتی اور کیا انت گری کیا تو فرمانا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف حدیث مبارک چھو یہ متحبران کنچوز پیش کرا حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمونس اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نمانتا ما ابقائیتا نمانتا گئی کیا تھوت اور وہ تس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دنمیان محبوب اب کیا مانی گئی تھوم خدا بیتم خدا رسول اللہ اکبر ترسا شاعت پاس ستم حدیث شو بخاری شریف فرمانا یہ نبی پاک علیہ السلام والنفس ایمان اور حضرت فاروقی اعظم انہی نصف مال نصف تھوڑنے گئی نمانتا چکا تھوڑ گئی تو اور کیا حلوت دن مانگو بائی گئی ہو سمتونم سوری چینس خدمت اس اندر مگر اے نبی گئی چکا منن میں تھوڑ کیا یا رسول اللہ اکتم خدا بیتم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فاروقی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کلام بوز یہ فاروقی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ گفتار بوز اور وہ سیدنا فاروقی اعظم رضی اللہ عنہ
سے آگے کبھی نہیں جا سکوں گا چون سلمان در خدمت جناب محمد رسول اللہ گویا یہ محبت یہ اٹیچمنٹ یہ نبی پاک سے تعلق یعنی امس رود نہیں خیال کہ مین بچما مرن پاکی تو پنانا تمیک سمدار چھزائی پائی کہ حضرت لگے سرویز کا سن جناب محمد فرمانا امیس انمت اور کمیز لاجب آت کمیز اسم تمید کردار بدن ببول کے درخت ہوا کرتے تھے یم کرد اینن یم اسم تمید آت کمیز فرمانا جبریل امینہ در خدمت جناب محمد سلام کرن حضرت رسول کریم فرمانا یکی سلام کرنس حتیم النظر محبوبا رب جیوانن جبریل امین اسمان امیس صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ اسمان دبس رب چی سوزر سلام اللہ رب چی سوزر سلام کب سے پر سوزنس امین مال در خدمت جناب محمد اے یہ یار کدی یمس رب سلام سوز یمس صحابس رب سوز سلام امس یار غاش مقام چھجا امسود مردم چھجا امسود معیار چھجا یہ چھو ایدی فکر طرح یعنی سلام سوز ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ یہ سلام سوزنس فرمانا اور یہ سلام سوزنس اد وچن جبریل امین ربش چپت ہوئی امس کس لباس چھلائیت دمس اے جبریل محبوب اسود سون صدیقی اکبرس دبس رب چی دما یس ونکن لباس لگی چی یس ونکن فقیرانہ زندگی چی رب چی دما چکاس پڑھ میرے اتمن چھک میں رئیس حضرت سیدنا صدیقی اکبر و تو دبس مولا بچوز یت حالس منزتی چریزی بچوز ہوب حالس منزتی چریزی نیوز حال تد حالس منزچوز بروز ذاتی پاک حضرت اللہ جل شانہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ اللہ کیسی موچریز کرم ذات پاک حضرت اللہ یمن چریز ذات سلجلال حضرت اللہ جل شانہ رب دب یمن قیامت کے دو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی ایک سوساتا جنتس ملدخل یوس جنت میں تونج خطر چھو تیار کرمت یوس جنت میں تونج خطر چھو سجومت یوس جنت میں تونج خطر چھو آراستہ کرمت ولیو گچھتے جنتس ملدخل یہ جنت چھو بنو مدربن یمنی پنجن یارن خطر یمنی پنجن وفادارن ہین خطر یمنی پنجن رکیا یمن وفادارن تقوی گزارن ہین خطر یمو دنیا اسم زندگی گزار بدئی گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نبی پاک سن حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس متعلق فرماوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت تب فرمو جناب نبی پاک علیہ السلام فرمو نبی پاک علیہ السلام اما کیا فرما حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرا نبی پاک علیہ السلام چاہیے پیر صحابہ چاہیے پیر در خدمت جناب نبی پاک علیہ السلام حضور علیہ السلام انکر بیان فرمونکم من اصبح منکم یوم السائمن تبنک اے میانیو یارو ترمنشا اس کے دو کان روزدر ترمنشا اس کے دو کان روزدر حضرت حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کھڑا فرماما یہ کیا وہ تس تمہیں احمد یا رسول اللہ انا بچوس روزدار حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چگئی بھی بے قرق عالم فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَا
منچا کاسو یس ازکہ دو جناز پرت آو یس ازکہ دو کس مسلمانس کیا پرت آو جناز پرت ات گو سیدنا صدیق اکبر کھڑا دنو یا رسول اللہ انا بچس یم ازکہ دو جناز پر سبحان گوڑنک سوال تہ منچا کا یس آز کیا صدیق اکبر کو کھڑا دنو بچس دویم سوال آج کی وہ پورا کس مسلمان اس تحمل جناب صدیق اکبر بچس نپور جناب حضرت نبی پاک علیہ السلام فرمو دنک ایمان یارو فما اطعم منکم اليوم مسکینا تمہیں چاکا یم از کے دو مسکین کھالنو تو چاونو یم از کے دو مسکین فاروق اعظم کی چھپیت فاروق اعظم وہ دلن یعنی محبوبہ ونچ اس گیری نیندری واتنے اس کپر گچھا بیامارس کھابری ونچ دوئی نہیں سیدنا صدیق اکبر وہ دلن یعنی محبوب علیہ السلام یہ بو گیر دراز ات وچم یار بیمار حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بدرہ میں نے پنچو گھر کی نیرنی وہ نیر اپوری گوز گوست تم سدے گار بڑے چمتے میں تپوری خبر تپوری آس مشید تپوری آس ابراہیم گئی نماز پڑھنے نبو نماز شب پڑھنی چھنا سارا اپوری ہمو بیمارس خبر تھی بزرگ فرموتا ہے من چاگا یہ مسکین کھاؤنو تو چاؤنو دن آنا محبوبہ پوچھوس یہ مسکین کھاؤنو فاروق اعظم وضو محبوبہ ونام نکاشت ونچ فجر کی پرنائی اشکس مسکین کھاؤنو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وضو دن محبوبہ یہ خبری گوس خبری گوس بیل تجدراس اجو چمک مسافیرہ سوال کرن مسکین سوال کرن یوئی وچو بجھوک اجو سبان سویار یا یوئی عبد الرحمن بیاؤ ایمی سوزا تذکر چوٹ کم یا تجمع میں دو مقصور دیر میں دیس امی مسکین از یا رسول اللہ تمہیں پویوش چوسی میں عشق دو مسکین کھاؤنو چاؤنو حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمونن فمن آدمینکم اليوم مریضن تایمان چاکاین عشق دو مریض از خبر ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دنیا محبوبہ پوچھوس یہ عشق دو مسکین مریض از کیا ہے خبر ہے گویا یم سارے کان کر پان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ونسمع مجتمعنا في امرئ الا دخل الجنہ دبرینس انسان اسمازیم سارے کان آسن موجود دن محبوبہ آنا دنسو انسان گچ ڈائریک جنتاس امس مز یم صفت آسن سری موجود تو گویا یم سری صفت اس موجود حضرت سیدنا فاروق اعظم تے عقید بن کیا تجنیم کام کرنی صدیق اکبر کا پیر چھکاران تو بچائز کران اللہ اچ پان ہاران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چھو پان ہاران حالانکہ وہ بھی صحابہ تھا سدوش جلیل القدر صحابی تینس متعلق فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں فاروق اعظم سے عمل چکت عمل کہ یہ عمل اقال امیس و اپنائیت نبوت کس مقام اس پر مگر کئی کیا نبوت دروازہ و نینس باقی بند کرنے یعنی نپدین وقع نبی کے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رسول مقام رود انگی وہ اگر نپد کا نبی آئیسے ہے سو ایسا سیدنا فاروق ہے امسول مقام کیا نیکی کیا ہے بجر کیا حضر کیا مگر یہ چھو ایک پان پریشان صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کپڑ چھوئی مقام کرن سبحان اللہ صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کپڑ چھوئی مقام کرن حضور علیہ السلام چھو فرماؤ تو احمد شاہ کا روز در تاکہ کوئی صدیقی اکبر دبا بہت چھو سبحان اللہ صدیقی اکبر دبا بہت چھو تو احمد شاہ کا یہ آج نواز جنازہ ادا کر اجن کوئی صدیقی اکبر وہ بہت چھو چکا پر پورو اس کیا اس نے پتا اج وطن باقی نبی پاک علیہ السلام فرماؤ تو احمد شاہ کا یس مسکینن اس کے وہ
छावनो तो चावनो अजन कहीं यार थोड़ वतन सिद्दीक अकबर वतन में थावनो सुभान अल्लाह मुझे गाश तो फल मुतुई अमा छावनो उनकार एनकर कर मुझे को फरमाओ नबी पाक अलैहिस्सलाम चाहतो ही बस का ये मरीज असास खबर है वो हुमन पाई जब दवा मुझे फजर पार नहीं मरीज क्या है वो खबर सिद्दीक अकबर फरमाओ बहुत चुस में से इसको दो खबर मरीज ये कर चुकोत खबर एम कर खबर है मरीज अमिस कर पता लगे फलनी बीमार सहाबा अज परेशान गोया हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु सारनी सहाबन मल आला दर्जुक सहाबी यमिस तारीफ कर पान जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यमिस पान हुजूर अलैहि सलातु वसलाम तारीफ कर अमानो जवानो नानो अजीजो नानो बुजुर्गो अवे फरमो नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कर रिवायत फरमानो ये अल्लाह ताला से जो वजमन का चीज का जोड़क चीज सदक को खैरात को आज तरफ जाके बाकी हजरत अल्लाह जल्ल शानहु फरमाओ परवरदिगार आलमीन हसा ताई तमिस तिमो जन्नत के दरवाजों की बुलाई तमिस रब कायनात मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहि सलातु व सलाम को बयान फमन कान मिन अहली सलात दुइया मिन बाब सलात दबन युस इंसान नमाजन हूं पाबंद क्या नमाजन हुदास पाबंद और अम्पत बुलाए अमिस कयामत के दो परवरदिगार तम दरवाज की यपर नमाज गुजारिय दाखिल कर कपर यपर नमाज गुजारिय सु दरवाजी सिर्फ कमन हिंद खतर खुलाम नमाज गुजारन हिंद खतर बेयन फी सबीलिल्लाह जिहाद को तनिसी तपर दरवाज खुलाम बेसु इंसान ये अल्लाह तबारक व तआला सिनमत मन सदक कर खैरात कर अजराइल साकी पाक हजरत अल्लाह जल्ल शानहु फरमो रसूल करीम व मन कान मिन अहली सदक़ति दुइया मिन बाब सदका ये सदका कोरमत यही कयामत के दो सदके के दरवाजे किन बुलावन ऐ खैरात करन वाले ऐ गरीबन मदद करन वाले ऐ मस्जिद तमीर करन वाले ऐ रब सिजवज मन पोस दिन वाले वल रब छी दबा चोन दरवाज छी अपर ये चाहने खातिर रबन सजोमुत इसलिए रसूल पंजन चंदन त्रामा अथ 10 रपी 20 रपी 5 रपी 7 रपी रसीद मस्जिद पेट त्रामा यह जाय के बिलखसूस तिमन जवान लबन गन त्रावन दपान जरे यह कोशिश मशीद यह कोशिश मशीद यह गर जाति बहाति हजरत अल्लाह जल्ल शानो यह चाहे कोशिश मज आशा चाहे सऊदी अरबस मज आशा चाहे बे कुन जाय आशा घर गन सुन सिद्दीक रब से वजमन सिद्दीक अल्लाह ताला से वजमन यह मौजूद अहमद के दो बुलाई से जाति पाक हजरत ये और एक नजर गसन इन सब कम पहनत पेट त्रावनस का वुचन त्रावन चंदन पहनन अत त्रावन मैंने दोस्तों यह पोस जाय के तो ये शौक से आ जाओ लेकिन ये मस्जिद थे वो याद थे ये मस्जिद थे वो याद थे अगर चांद रबी दायत मस्जिद लागत चांद पहुंचो है पहुंचत मस्जिद लागत ये भी कयामत के दो बलसा है सासों से फलों दी जाए जुमा पर के पत्रायत रबी दा इम मैदार